assalamu aleykum musidɓe fulɓe mi salmini on hannde kadi fulɓe tv ɗo komin musidɗo mon Khadijatou Diallo e yaadigal men e jindurude président Barrow woni jindude yewtida e yimɓe ɓen hannde noon meeting momin addantan on ko meeting waɗɗo URR ɗum ko sumon ɗum on meeting noon tawa hen woni tumanna e kantora ko ɓen fotti ɗon waɗgol on meeting yewtereji hittude noon mbiɗa anndi waɗay ɗon jokke men tan no woyri noon ɗo yi jaɓɓogol ngol président Barrow ko hewti wo ko welo welo tan e ɓantare e jaɓɓede miɗo yetta noon team an on fof team fulɓe tv mi yejjitani noon Samba Gueladio Mbaalo jooɗiɗo France fendo ɗo wonɗo ɗo kanko noon himo tawete o meeting saabu ko tumanna o jeeya saare talo haray ko weltare lan welo welo mbiɗa andi Samba Gueladio Mbaalo ko guiɗo NPP mbiɗa andi luttitake o meeting ɗo jokke men tan min dara yewtereji kelɗuɗi waɗuɗo e o meeting ɗo on jaram ko jokkuɗon men fulɓe tv.
bin felende salundi ati lenki ko do ay salundi de bendi be tumana wa tumana ni kama anen kantoro la mitingole to do kantora ka hom mitini nane ni mitimo te mitini be yebi amna to gonne ida diga manan chagala bari be mo be damila ay wasre sunya gana miniti sababi mo wala ida mitini sikini sere sui malla fi mo malundila di malaysia ya ko ni woto ni la miniti sabobe sila am mitini sikki ko gana kiye mina lole dala awar ni sigan karanga isalo ko nyante la ko di nan jandi ga nan na kawa walla bari janni be ko kela saru ga ho nyana bawo sango sambe golom yinti e sine suke menyani andu ngala dalle mabe tala nyina fana o dalle nyaga o tawe irigi janni be ko kela saru ga ho nyana nse almamo ko wadi alhaji salum bajabi wala almame ngere alhaji salum bajabi ay na duwa jamaay ala le duwa jamanda ngani imam bismillah imam jabi bismillah ana le duwa jamanda ngani jabi do kamaido mbe jama be danila sidenga alfatiota otumo sina duwa takala wa jama sunya kana on sunan ka wala fatiha mu dinari duwa bismillah fatiha fatiha bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala allahumma salli ala muhammad wa ala ali allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا ربي ala baraka bake imam alhaji salum bajabi imam alhaji salum bajabi atanno no wari sanyi mbe men kumandi la wolom alkalo alhaji sellu drame ayna luntangol bismillah la sateto e warde gumen de alhaji sellu drame na limu kunu bismillah de ben jere bismillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin banko president konton de gumen alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ila jamane president kuni mbe diamulam famato yala memu alhaji kabadra me di salundi alkalo iwadiga moni ha batonga kebe tonga ni alhaji kabadra me tonga salundi de gumen anin alkalol min bebe tumanna ado de gumen ben suga tumanna jamane kamayre anin alkalol min bebe kantora alo de gumen ben suga undenga kantora jamane kamma na tumanna la sefo konton ila tumanna sew goren kunyi na tumanna mp konton ila tumanna député kunyi na kantora sefo konton ila sew kunyi gadi na kantora la mp konton ila mp kunyi gadi na gouverneur konton ila gouverneur kunyi na président ba konton ani ana nyol His Excellency la président goren kunyi alo rial lemo ali bolo na banko be konton de gumen de jamane supuni feren jande mu sanundinti dirani sanundi nyimbe wol ka kenun na jang at ku ken mu nyana ire dalu kase président jawara natalun janne former président jawara ire halende former président jambe fana natala jang former président jambe ngari ire woto hakilo ba mala président baro abena la jang hakale ngari nanti président kurumake président baro ngari ire président baro président baro nge konton ini na nyolu idan kun idan yalle muntu bay
mitino lo sutiyata wayin yo toro domandi mitine ke sikende o kenni yonkintoro honne tumanna ati tumanna kantoro wollel bebe jang kunyan kawonna ke tumanna la ku kolan bis tumanna konola ati tumanna ye kote be ki maga tumanna jamane ndo di lengi menga tumanna batandi ibe gara tumanna tampini silo men boda sarabadi nin kata di abu basilla kile be ga bo sare wal na ga di abu basilla baringalo nako kaida tunati wo ko bandale kendi ga menye fere president baro itambi da dawo dala nabe tinyari president baro ga dangi no ko so nombo no denga ganni ni na da tambi jela koteke aganari dangi no ngali aka emergent falide ala ke yele ke sajena ala buno yediya mo men fodum anga diga be ko hallendi iko ila force ke londi molel be londi la ila lo ko tan womu ila do ko wala be londi la an dan sikki hana soronya nan tigidini la hilande anni mi nan tigidini andu wodo ko wala be londi ka anga da golle be dabare gollu ko be dugan kawanan tigindi anda kun dabare ya president ba ila do ko wala be londi la alli golli sireke ak golli gabe ke gambe moma kenni nan tigindi ila in funto ina dal kamol konton am bogu na lisoro ko ni sogano barka banko nyini ila do ko le banko nyini andu ila banko de la do ko e banko dilale kana jamane murwa president baro am golle le jamane ke kinanga tumanna bulu bani mara tendo no ge tumanna abe kanyi sarabadi ndi diabu ko silo le mira sarabadi ndi diabu kenkille ani su problème andu na siyol fanalu ay tagalemo ibe buka sino no nyi silo la ko wala sura ta tengene kenkille insa budanga woto nyi silo nyi kendi kenkille nga message ol ki yenne ila message no ngalanga na mol futa temale isoron kinanga ka fo fa lo tal pour ka yin silo ka fo lo pour nyi silo la ka fo ka hon ci yare o kille ke ka ho wo ka fo futan temale mun daga nan kinanga ye jabiro men dila angala jali de kinya wo jabiro be futa tam male mun jabiro wasuti bari ngalo ne fa la dun silo nyinna kay wat anni mena loti kille wo be na jabiro dilan tel la janna men seniyata wala jaben tigana hibe senne almura na signol mal be jang utaga non te doere hanni telalen tel kundi hali kunya ga do gutamonde ana ta kenni la badi yalti ari ngamodi na gamari ma hunyai even men be jang even ke sube gaere do ko men be jang golle be sugaere salundin ne dala signol mu salundin di ta hallen munyanda sudabar nimbolo don sina musol la karola igara giro ngalari ya galun karanga president baro bu kanyina no musol la president baro anta mumune garu musolu jang nin sasa kete jakka bo jang kata loktano ta ko le yale serengana to yere ya garu nangire kata loktane nga akota jang bari nga loktano kim nga letro kim badi mayele mem honorable minister ti kada letro ande o male mendanga ne be kan minister ando ay message la ay ndankule adi nimia adi jabi jande salundindi elani sanundia president jawara ko la ko salundin sanuba president jawara ni sanundin sanuba ngaji ki fanam ba fala salundin sanuba jang lesu mangaji sanundin sanu gore wodo nim fala jang o kana kinyere si silo la kumo foye kotege wona kille mo gongo ni silo ay mbata bake ke kille ni toro siri ay tora bake adi toro siri mo men fata janna bolo la silo la warta kille be serebe ga kalaji ke kille bari ngalo no bantale ida funante ke nyemele kurang futa dala jang kurang kinyere nawe kun kol simma koy nabe bil gol nere ye mita mel fo jang isimma koy simista kafu igada mitanu be no koyre ine o de ma na hoka hay e murlam benna kumo kum fala menna ige ki diga me nyamana kebe adum programme jamala be jambarin tabe fo no program gabe ana da su kono mbe president baroni ana nyol ko donna yo president baro ko ina di real demu memu delegation memu coalition government ado coalition government mbe be ko donna te be ko fo no la ila da su ko ko nganna commandant koldon ila ko fonon puji nga area council kol koldon area council ko puji nganna NPP mol koldon ila NPP ko puji ila timo iteleli be organize the team nyanda kesu bolle kabrin number 1 for number Z gede number 1 ban number 7 femman feli ho ma feli dino bunda fala be jang dina bolla ken gawere nga letro sapele ngadi molla ila letra jana kinia membe futale man na dino bunda ko la be ka kinia yidi na bi don sikumolo jan sa fa wadi amen karbene assalamu alaikum abaraka bake alkalo alaye sellu atanna no ala sellu sanyimbe sefo kumandila haji hatu jagana ayna luntangol bismillah sefu bankol min wadi sew horen kire haji hatu jagana analle mukunum bismillah jamane kamma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
o president His Excellency Alhaji Adama Barrow o kunyini mo sire akoy le president konton na His Excellency President Adama Barrow wado ministre no chukunyini alala cabinet ministre solbe parce que amana Alhaji Adama Barrow hingo honnan kayendo yagare to ambaka swangili nan tigita nga haroga ke golle hakkati bedi bari ni president Barrow la koko fondinke musolu ani fondinke kewlu ibele kawuli yelo simla inyanta do la nyame albulo di ko mola tumanani kartola o ino arno siri o do sefo ba bo mol konto na wala diga ngabe ndaire sefo go di am jamaati jang tibare be gani ke kularo be muyidi ada mare me kange ngana nyang kitende anda ganaro sakandi ada ma di moninga tra sani foro be bulo kono lengo ina dunda maso kono anda kange ke balion tulu de ite sano nyim balio idara boloro lonna de mi gana bogan kitende gana me binne chaga battendi kuni ya boy bulo kono watime ye nefi wala bulo kono tumole sani foro nyina boloro e balonna tu ganyi usire akitande gelli daru amaneo be mansake kendo mansake beto mansake hinantu mansake dokura biri kunu alo mandiya mol bulu kona bote nyaga ndu hilli bane ni ngema ako kufula ronne bate bulu kantora do tumanna ya garundi honnan kayu lemuno kantora tumanna ila fondike musol ni kewlu ni nyaga na abe dalila president Barrow adrogo to ni nyekedi yuara a doko ganin bako ganne awati utaja ha ko gara republic nu hilli golle nya ha ma gada republic kula la doko adam may wala cikaba ke ka nya ta kala jam parce que on ngi nyekere wala ngala ba be be nyim banku ne kan nya ba le membe ke ka nga ku ngi nu hilli ya garundi le mu nya gana hibe kantora ni tuman na kan yin fanni ke musol ni ke ol dani menna alla gana woten ko yoy de alta la woto itan na kayra kono harundi rogo to nya horoy sefo ko drame ko nga ke ala nga ke podi monti kanna ko cengini Alhaji ngam na karto be ka punyo manga di man sahina dola basida ma al bulodi adere talale hay golino ko ada abe do ko ke kan nyumba ko le abake kan tolle kusino tamiro hono gondi ni sangi tan anin fendi mare mbungenu ko maka waxeke mbadulu membe mulu bago hari bade gananya hanni bade keda irini duwa halleya bade kolare kafero ke na duwaita kagalli ka priji na dabari kalora billahi president Barrow ya sembo igande ni prijo la aro ke priji be hay base ani membe base jang odo mare mundo ki tullo me ki nimbade keda janni ba ko la bale nga kam kula gadra dol te da modol ni sakol ni isi wala dum tajam fidaro nu be no kaga do kiluma fidaro tan membe nyimban ko ga ara golle be nyawda wari president Barrow men ke da tuma nani kadula al bulo ni president Barrow la do kulalem miskine ako miskino dum ala dan ni nyaga yenyai wala ado mo daliro let president ngo nyaga na president way be dalira ananduro ko to dangani ke tumanna kundu si wakini ni tumanna jang ke karabane o kala do debuta miro shebu ala tido sa te tan anin sai wala bo kala do tanji ke debe wayre sa te tan saba o be ni kala do anya 48 villages anya tan nani anin sai sa te tan nani sai ke kille be ngagilli tinginyo ni siro ben ka tinginyo nan daga diabu basilla agada diabu basilla o wakali henai ibe kala fare ma president ani kilun to godi sa kilo tunyo sinodo o jaman ka nyagana ibe jama ko nan dalira dunani na medema duna na nyoma koy ko tisari biranga na kinye men carte fay wato sita karuna ko chenjeri president la carte be ka bunyo bangadi president Barrow la do kulalem o ko antoko ntolle to ko dula ka president ke do hasade president wayem pasale aya to ko wana hasa wallahi wa ala lim palanga pasa yo wado ngalla kana khairia amin ya rabbi o hammi ke gani hibe hamo momenti ke ngani ganye nga wolo ganyoti alla kana ganye nyangoda ni amoy wiuno ko president Barrow kayani wado ngam sefo ko wala diata e drame kanji wala mala fawati rabbul izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jagana mbe
diam laɗo kumandila ina digamana to nadiri min keta fondinkel ñaton ko Souleymane Touré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala kayon kanan gendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ay kontondiroke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tigen Allah dangan. Tentobi altalaye. Nda sanundi document almamin kunyi. Aka sanundi alkaloni almamo konton. Nda president kunyi alo ministre ndoliya. Ay bakola amiro konton. President Adama Barrow anala ministre of cabinet be. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ako alhamdulillahi rabbil alamin. President Barrow Allah tigatan. President Barrow ala tentuila. President Barrow digan kanene Qur'ana ko tenya ndagili. Ako wallahi President Barrow na kumakamo abe loring aya daila diamo ta jama mo da lawo demo alquran kuloti abe be saharine. Adigan kanene Qur'ana ko tia sa ande ndagili. Ala kumol be saharine ibe bambandi abuka wule mo buka chalenno. Agar ho ko ana dabarnyo. Ay pembe mo fana aka kele. Anyana ha. Ala babulle. Alhamdulillah. Atem bulumba gala ya buka keno. Abem bulumba gala wole ka ke. Wallahi wole ka ke. Nate ba bulumba gala ka surule. Alhamdulillah. President Barrow kantora. Ako kantora jang. Kotampinu iliwo kama de. Kotampinu iliwo kama. Kotampinu beno kama kantora. Ako batal nembe kanjang. Kantora no honi. Kantora kono. Kengani Fadodo police station. Fadodo police station. Palasintima. Palasitebulu. Saburantima. La tebulu. Hilandi. Kulanjang. Kantora. Fire service ndo magaimbenga na ro kwal pa kombelaga. Harbani ndabaka. Fire service de kantora nindimbaboda fembuka bo abele kajani. Harbani ndabaka kani meti me ana kombe njwa buini. Abukabo kumo kumunni kumabele kajani. Anode ma kantora na fire service ngida. Sema ko kantora fire service soto. Fadodo police station na saburangida. Fadodo police station wal police wal financial adla soto. Yana tu kantora yana wuli. Itelebe kantora itelebe wuli. Aga hilandi ngani kebe motonti ma uru honti ma. Moto fanante bulu bente bulu. Anta gero sasana. Itesioni saintema. Kantora kisi masibonda hinu. Kantora tonya ale kisi masiba kulma. Pesa mbanu yanda ngero kuna serikali nya jamanu ndiro kuna anta ge. Pe mani maro jamane sakana serata kina kare. Akwena sioni saintema. Mo faite na banko kanjang amamoy amansoto. Har sere maro urodi asaka sere naro kiye na serata. Sere maro urodi saka kiye na serata ki. Mo manna tribulo sakosudo kamo attack. Anna police nundo para nundo ministre o miterunde ma motonga uronto ma kandora de. Para ni militero ni polisolo ko yema ko molodo bolu fente bulu dan kantora. Alhamdulillah tigenga Allah da. Alhamdulillah tendobe ale. President Barrow 2026 koko mingara ko yerunga 2021 koina ndako koina nanti 2021 nanti President Barrow ako President Barrow 2021 wi barwane 2021 wi barole ke 2026 bana ona la kainta khairi ibelala le wallahi inta kuntenga konga kala abelali ko adu fala nyaa ona you Gambia jang President Barrow manga ile ke korna me kama ile kunyi sira italen angola yana nyilani ila do ko le sira udila haram Barrow hewo haram Barrow he nan haram Barrow nan caga korna me kembere amange ni nani londo ni ko de President Barrow ya do kule moni ya ja ayena fa nyango en tan caga na ke korna me ni ko nde ni musira ni ala le ni na tele ya do munye kero sabare ke be ma kenya nan caga na ke korna me khadi 2026 wi Barrow ni ke jamane ni sabaro men fana ya muta 2026 awana sunwari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yud mobilal ako assalamu alaikum aya be konto nda jaru jukum ni jaru ngare dalor fana be konto o mamu mi jaru ngare o tala munya ko ndo youth organizer thank you we appreciate for that de continuer la akantare ona ta doki mbe Seku Samura commandila Samura kuni ay nani jamae kacha kumondo katikute Seku Samura o wantu dalo ase o wantu lengi kunyinde keran dalatono ako konton rote jambala kanno president ko ren kunyi ayna president ba konton ba ko Alhaji Adama Kairó Barrow kenyani president Alhaji Adama Kairó Barrow
ado délégué suga ngiri bandu nda so kuni ado délégué so pembe nana ko da bandu ministre ba pembe no ma be kondo ndin se hun kuni kantora ado tumanna sehu ako sefo kantora ani tumanna be kondo ndin gida kuni Alhaji Musa Dramé aya koto ma kondo ma koto kendo mem Alhaji annabillahi Musa tomati Alhaji Musa Dramé ndo ko fonon kuni Alhaji Samba Ba ado délégué suga yo ara ay ko fono ba kondo Alhaji Samba Ba ani ko délégué sono men be ko tayu ara o kuko oral latiga Alhaji Sibol Sama akay ko li aratin dule ndin kuni ndende kati ngosuma Alhaji Haji Banko Sisoko akaya ala kontundiro Samba mbela bosia memo Alhaji honorable Haji Banko Nafa Sisoko nda de kati lemenga ndin kuni ndende kati lemenga Mohamedi Jawara abogoranga keneba agata hunu baronga palema aya kontundodi Muhammad Jawara abodula mu kenebalete Muhammad Jawara baroka kanu tewlemu atelle falamat MVP lentrenya kandora lentrenya ni kandora de mandana nyani urodo kiye MPP kanu tewlemu MPP dinkendolemu kandora dinkewlemu aya kondon sudoni tilo ndo député koren kuni député kebe gani majority leader honorable Bileji Tunkara nda kuni ado Gambia député ju akay na député ba kondon Gambia bela député memmo majority leader ti atomo honorable Alhaji Bileji Tunkara kantora ni Gambia be député kebe gani hammi be gay khato be gay degana lebe gay wuriye be gay a susu gani président Baro Sugulanyani MPP Sugulanyani Kandora Sugulanyani Gambia Sugulanyani agollendi Kenya nda kunyi nda hanta tipito me alongo ala tanina ala kato ala doko ala diamo ala federo ala korosiro abe umuneti président Baro Gambia Banko MPP Banko etanyato Cairo injini aya konto jali layrono dingira gabe kadiga munda nunda ho gabe ko ako alam tuduna dula jama bari butu diamula jama le dula dolfo Baro gana wari Baro nimmati mona nyagata fon sa dani dron dullin dem bogunden ko tenyani dullin dem bogunde mo me ngal kongo beda e kaw kono fandi o ko ya dale agana nyama agama iragata jamun dadi ne ya kon simandi o ya kontondi ma simandi kayratiji ka président Maranda honyade wallahi président Baro Gambia la amiro wallahi yeku kede anda honya siri agabe yeku kedi banko kan Dawda duna ya renga Gambia su ya renga kaw ku kan doro do tumanna o ya renga golle ngana ko de jamani kesuya duniya nya ba la musoni kew dindoni keba bari tonya Sheikh Samura ko itel tumanna nin kantora ya beleje agaro bogu kebe do rakenya yebo men kono ani Samba Dame ye holonne woto holla ku kube nu gani lemenenda ko yere mobiliser o police fatoto o migiri soba o paraba o military ba potambi bege ya Kenya ni buru honga ido drote ngame urhontima ako yodu coordinator yodu mobiliser ya ko janne ila kantora police station ani paralu be ila mo borla moto ko adina station la do ko ila tala nyame ibo dani lo dira hanisai yema ko wudulato sabura le ganti mala da la dula table tankara ge sine kompo akol sanji talulu bu lemo kun kompo harge kumbane ya saka kunya hadi bi mo kumre tele kera wolle kono isugo no gen e karati do be tinyata be mankati kengana dangi no tamila président Baro sorem bollake senola bunda anda kata ya kata bake ko igara ko mo be ye moni ya fonyame ministre Demba Sabali angere ndo gollingo angere kawakinini angere dadiata abe to dadiata do ka angere di refaran anyama fanam kengana boguno min tambila wala watubano ingema adinin kilimbate bulu sowana ntwani de wo senela bele Gambia imenda ime Gambia kunna ko o nyagali siri e kontanta bake
ora tractor ngari e tractor je ibo telendi ibo da telento ibo timindi ibo da timinto yogoni sigi yani wari mo dollo da yeje ka kotam bibe go maga bay ko le amen be bulu koto o wala ni tractor ku ide ibe la fini tractor la ka jongo be gi kamma bari e damen le kam kenya ngodo kam o do ko da wala ko le ate bul do mandi oda nyaga ibe dal la ko den lengo ga kinya jamane kebe bulu la banko men kampi sogel la wasere su brandini senol sinyata momo balu sogel la wanyana bananga senol nyate kala na ponto di kanga ma sogo hokita bar ne ma senela soto Allah nda sogo ida sono no ganni miskina nyaho ni sogenga kunu min fenta wala tam senol khalenki bari bi kharsi gume politio kenya honi sogo wala tam senol pati manna tractor ngida wala tractor soto manna machine ngida wala machine soto manna bornya mbaga su ngida wala do ku do ran soto annaka du sogo jena seno kena nge gambia su togondi gambia be to ho gani soganai momo senelati nyinyo nyinye banko banko haroga ma tractor karagi tamugida ne ma tractor do tan soto haraga nyana bane ala be kala kenen onan di president barola keriti president baro yin na ona nyala ya dani ho na honnete madi momo si do mandi neneje ndake nyaga ellondi ayo dadiro lundi aga nakaduge meani de nasi be nole mu de kaw hammi nyani bar ifa mole mu irigi kaho a binina sama yerume owu kun serum ko e kumbota yerum owu serum e kumbota ka yirigi bar nyina wuya nyana de ko kumbobe kalal de kanda kusina banu bara de ali bola ade bisine anda kusina banu bakare ade sanji lol sina de kay ganati ka go lingo bar ne ko sama dia alingo koy akadia jumale kebe ga golli me seno anga ma so ede man sene kamenga na har jurumi hanni jiyo tuma anna mani hatana ede man benke ma ange daga wol mo etude woto yigi ke anam patu ani te bo sorla nda president baro kunyi aya dai nda kanta aya tentu nda banja kunda kesu kunyi aya masakunda be ko nda jamane tunuari aya banko be ko 2020 2020 president baro ndaga tawa ngenke etela esino baro khara na nyanga bono wula le besia diga mana na gabo ya mula esia cabinet na gabo cabinet sesia kandoki hadu andoki hadu tira hajola aya honi nyinye gei banko tale mu alla nda kinai ala le adila alla da jamane ke hasoron kinai ala banko moldi ku soroga na serenya na president molle dum ka mo ke president iya na mbaka president wundi tele ke bondi je kun toro hangen president baroma te bulu daga sagan nan khe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh samura Seku Samura Nowari ako Seku Samura inimbara yen kibari ko kumbuna tarawale wole be diamula haja kadi toyala ko kumbuna tarawale wole be diamula haja kadi toyala mare misilmolu kumbuna ti assalamu alaikum mare mislimo ngal be konto ya asu kunyini ngal be tentu ida asu tiga baro ile sino baro anna sa wana lebe e do ko tele an golliya mbe tentu lambe jayla o wanti gana o mamana bi denki isa fale ma lafi la bari be do ko la adu be do ko ke ka bele amatinia o malay president baroi o mankuda kenga anya hona munda mbala huna kala ti president baro ma golli gambia tamane ni keddi gaare nyai a golliya membe yewo dia ko e be sire ni siranka ngadi la fafaw serebe gandao gambia ko da ko la me kenanga serebe gandao a president nyanga do ko re kaso di bollende imes nante subo dan na baro ba ke kan wala hangan tan tie nya buine baron di golli nyanga nya do golle ngame na mo moy do ko ka atantu jaja ka sereng na golli sereng dabaranda ngane ati ga na jakki ni ma wote do kala sifra anga maken dabar hasidi nyanga ado no man na fato kenna handa hasida o ma Allah dande mana ala te de mala de Allah dande mana de al ko ngadi amo non tumbe diamo la gana diga be ka bi mo na sewo lu ngala ti alle gi sewo ay kontani say mbal be konto na do na jamo lal be na ta kare ko ala mal be say la amina amina wasu ko e wargo na sudangani suna nyille kheredi abaraka kumuna tarawale tannan nawari yo hatu sila wala nyantana la diam la sain hatu sila qarne digamul sasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tumanna do kantoro ako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tumanna ni kantora nda tumanna ko kunyi nda kantoro ko kunyi a tumanna ko konto ma kantora ko konto hino baro
do ko baro bala fa baro man nasi nge konto hino baro bala fa baro do ko baro e da baro kuni hino baro do kula baro baro man nas gol nyangana baro ari golle nyai angana tanta persen baro munda angana ta anima la ko mala persen baro la alla tatinanta saka kura mure de eta ko ete dala la kura ko do de ni kura ko bi we la la o angana tanta persen baro munda persen baro mu e mala bala angana toy ni kuranda anda tinanta kana loptani di de lopitani ko ta ko do bo ko do docteur ko do la te ka ko ta mala na ti abe angana tanta persen baro munda mala persen baro la angana ida kana yana ni bi da yela anda tinanta kana godoron kamma de wallahi be e ta mala la mano kande wallahi angana tanta persen baro munda ko de persen baro ko angana lay honde minni ni be mono mika anda tinanta ko la masinga de e da ko ti dala nyotu la masingo to de hino baro baraka ala mala ni jo seregara kodiyo koni moy ko nyaawnya andati intangol lukumunda aka ma fo ila do ko be to la balla to wala to wol konna persen baro tumanna hino sikki kusaba angana kunya haja hatuda niyo ke haja hasuni angana kenya tumandan konda niyo ke tumandan koliye harim pure anyani mbadene hana pure wo tere baba de persen baro sare alfa ilo bitani nyamiade ila leftano bantare barida hintenna ambalancine bari be labre ambulance kutola je sare alfa kelo bitani kana yumunyini ni leftano be yela wala hanyana lamu lafta persen baro ko le na chabo kala ya yele sere maga munyam palle mo kana yele ko ma persen baro dia bugu basilla nan daga sare badindi ke banani ke problème hanni ni se ni le mala problème barinda to nanti bara ko problème ke anda setulu anandu tay ye bandile do ko kele woto bantale ministre nyimme gira nyigo kebe marantenga killenga ministre akon bari ko me marale sila do ko ma nda kunyi nda kanta nda mama aya konton aya jayi aya tentu ala doku nyuma la be menke ka Gambia be ko persen baro ko tampinci kandi sabanjam na ko no atakandi da bariya aba fola dron bari yekele anyi meti kamo ite ban ko nyaadi makinyanga manfutema kendo ntakinyana nga intabana de manfutema foro anin tafutale ma wol mankelende ay kumol fa mankele wallahi persen baro anda ke digan kande oda mugwa irani ko Gambia mu ko ya moy nanti makinyanga hana kan kinyana suya manfute tema foro wo be kere barka bon defutala ma ban agoti je abarka uta barka persen baro o seunga debebe di gabe kulari de banyuma sefo be sato men to kulari de banyuma kilei magano silo be bulje moto gorera ntara ganano moto babu kataji aka business man nunga bunyana no adu business na jama bali le kulari de o mundanna kenki le da baroda ibe danila o silo la kola persen baro ngara baroga njagana ya de be danila gelanga tagu binisida anda tunanti Gambia su problème ni kilenya adu yalo ko Gambia bela problème mu silo le anda ne wondi ya sono yandi kangolu ila do ko o magemba kitiya de mandan la sudala angolu ila do ko persen baro kela kadwa minga kara kota bi ade kanu le fona ababe fa ndan kanu da ngolu nyai ay kanu la do ko tumanna sudan kanu do ngolu nyai dunia be kanu la do ko la tumanna su dunia su Gambia su kanu la do ko wallahi angol ada munya ada jabariye ila munyoni sabaro anda sabariye mutoda e sabaro tani anda munye mutoda anga golle nga persen baro serbe kana tinta munda wallahi to ka kamanya maka oto ndan kunyi ndan kanta ngana ngari anga ta kunun tamunda na diga men kutu la hinna mbo keswa ko anga ho ina suko kendo na tisalamu mbe diam lami kumandila wala keta mawdo suso ewengu wonen de mawdo suso mawdo ena ani jama e kacha mawdo nan liado jaman nan kacha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin be banko president o konton la his excellency president Adama Barrow
Super Express for Development and Master of Peace mba konton na bak wa president Barrow kunini Gambia president Kore ajenya ne ko express la gadamane dingi kane ado yiriwe mbe cabinet minister be konton na ila cabinet minister kuni membi jambi president me ya wulindi pour kana ka banko yaay wala mu kana banko dum ko la sulo kafo na lina banko le tenya dum ko sokolantu ani e ha dum ngadi hibe ko isa mo ya te fangala e ka ina mo go gai mega hibe ko barinta tula jaay kato men ke mbole fola folo ka sado o ga wala na kenda wala kengara ata do golle be gabare na wala na kenya ko ni tuman nan ko president Barrow nimbara ay courant men dundi tuman na la ni sato li be kono me ya lon sate woro dam man fo woro wala man courant so president Barrow tuman na ko tan nan na waranga da courant lo de tuman na suri aga dite ko gutu me ay anda de be lo de be suri tuman na ari ko ngay nimbara la o ke bara nimbara na wari anda ken golli sire nye nimbara ye independent di tumanna la jata kende ala fanna la yeloptano loñi ada independent kiri tumanna e sahankara ngana loptani jigindi kabiri annabillahi nuhun tel man lopitano soto nga soto annabillahi nuhun mawdo suzo ni kuma loptani kidere tumanna wobota je ko te ke kabiri jolo me ya lon ka te josay do ko la tele yo ke yuarar na bille jigindi ere anyanda kenya yuarar ame ganda wala mbase sandu anin fato to pasamas base sandu fato to pasamas base ko ina highway lamen ko to pasamas highway base ko ina highway base para men pasamas ko highway ko le jo membe yuarar atele yo so na ande mole kana kinga yuarar nyanda sigindere president Barrow ye do ko menken tabe continue la jam kola sibmen dita fondinke on la nginan askala fatale wala sibbe ga kini fonna ga wayliga kahiya men ni yalon ko la wulula ali karandiro ko le ate bulu ye kola sibdila yi be karanda anga do inshallah no randi ka skulu tugana alla ko sibun kiliya isuga bari mba faray fana animbara e kairo men sabatendi Gambia kono watina nangani annan nawari alla gadan kembe nya keni jabatinde anan don nema jabatinde anan Gambia do wonde be Barrow no wari iko mano da ko le yata le bar nin kairo be kerin na ko le yata e be maro la ko do yare tay ngadi ani angati na ote iko tulo da ko le yata na tari abe kerin ne ka fa ko le nin kairo be kerin ne ka fa ko le yata tengo ko ngode anya nga wala ga jamani ndi anan woto nga president nimbara ay kairo men sabatindi Gambia kono nga nimbara na wari ngada kerin do nema be sabatindi Gambia engrais men nata banko ka engrais kebe gari gammi jamiyere ma karamutandila engrais nata awatole la engrais kebe ti akasinyai engrais keta engrais betoti anya engrais sirenga engrais soto nya fanan sono yata kite bo ngano sayim kuobe damen hindi ando ko be sasa president Barrow wole mutio la sangatimbe la fila o fana e sono ya kome engrais soto sono yata nyaade nyani tiga de ko be nga o mo ndake kana ne ko engrais ke kite ndenga ne o mo be katu nginan tio men seneta nginan tio jikirin abe soto la nginan tiga be ga shewa yidi o jikenga hibe tiga be ga kite do ko wole mo sangati de na ken tiga su ko ken ni gol sa ande nyayde ne tiaju kidin wutu anga tiga timbale bokos ikalon ne 15 matala anga pro 15 akada ya woto nginan mbe mansa kunda dan la tio sanyasi sono ya moni ni o mansa kunda nyaga na tiga ke ko be mo wonnan ne o mba fala president ay wati ni president ngani Afrika kono Afrika ere ate mumo kilinne tijeto anken ni number 1 siribani ananga ku kilimbe kering moli ba faka e bani wadi soronga konno wo manke mansa kundala kuoti wo muntel civiliano lela kuoti manya president Barrow do commenti ya kenne civil do programme nyai ni ko banko man tenkum igara jenya matel ibe molle faka ina soronya kale ibe molle sunyaka iba soronya hay madi menni be sunyaro la alinga impanyinin ka fo ibe police station leto fo ibe state house ami ba fo ibe na kordal le kono ko woni wa soron payde iga soron karne korono du tirinde kuntoro ina ami barasu no nyadi ba ina police station no nyadi ba mina soro ku kanu nyadi kanu ni gibirande woto ka wo falin wo benteli kordati yolle bulu abentel dimbati yolle bulu kuntoro bulu halagu kenno ku dimba bu muamala ado ku kagumu kenno yakitem nimman wo falin o gama ken bara manna daji gol fali woto o attitude wala o tagge jikku ke halagu hanni e korda wo korda ke
police oleti walla militaire ate bonola alangana kasunya militaire do police nya dabaka susa baraka bake ada amitan nan naware sizo janning gaay be pare la jana salo kumbalu ga pare ne c'est honorable Falli Kora commande ay nadia mu kantora nin tumanna to yala ila honorable Falli Kora khiriana lidiga mu tumanna do kantora to nga bismillah honorable baraka alhamdulillahi rabbil alamin idalla tiga alhamdulillahi rabbil alamin 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 ne ajambe ala tentu kan angara wari honorable Falli ga alla tiga nga kuula nyini sanji tankono ila huwa wari sino ku tamidi men sotono diga ma kebe kita wala kanan bi no sotota kengana kidelenki nta fenkela foko ala tentu mina alla tiga ta nga ala tentu bake ila alla tiga nga ala tentu president Barrow la Mansakunda president Barrow government ge da alla tiga ngana ala Mansakunda be tentu ada government ge su bar janni mbetala sadi da daga na mbe kondon dro folo bankola amiro la jamane ka amiro wakunyi ne mengera his excellency president Adama Barrow his excellency president Adama Barrow yo excellency abaraka bake yo excellency nawari mbe kondon na wakunyi ne mbe ni la dimbal be kondon na dimbalju momo be tumanna ko ga tumanna mba kondon na bake nse wota bake mba fole ko alla president Barrow fele siri alla president Barrow fele siri mais independent di alla bunda o bundala ni dara seno la bundala men ka ke seno la bundala mote gambia kono ay men kumba tarakitol natale jabandol nata yiri wa ko men yalo ko si seno fali wol natale adu siatale fana imanke kilinti bar jalli ngatenten mbebe lafta men senen la jey bawo say on wulitale iko ebe dibitele fana to kuyala komi diktele dukole ta pour nin kama ka kiumoni ka dundi narondi nsafo eko inakonida dibitele man dukuta dibitele maduku dibitele den dalibulu dibitele to men ka dukota ntelni minister of agriculture kundu minister of agriculture mbedo kola bangola samale kummane jamane mbedo kola bangola tanyatole jamane ndaga kane ngambem fo nyoye wala muninti ko ye senalali makoy ona soganu ye tarakito soto ye jambando soto ye turo soto ni olibe fana soto ye fero ke fero me alon ko ila sene femunu isi sanno ni be sanna fana senalali kana bata asi sonia ananeo bari mbe ala na bitilo be suwadu lenki mbe technology le kono na technology adum bitilo lenki ke pour ka corruption o bondi fanga technology apply wodo naliaje agriculture ko ku ibake kam menga ka ko sonia ni sene lali pour nin kama ila ko si sonia ni no men doku isa atine soto nimbo toto seno londora bunda men keda non mbele yalo college o lota jang gambia URR jang URR ne mamira baro fana be kola Mansakunda college o ni tertiary institution ila college do tertiary institution kusuara I mel transform keke university ko dantala adu o keda fonni gelle o keda gambia dinle o bori ngolaje training school on meli ala ko fonni gelle ke karandi mechola ke karandi londola ke karandi harmadiya kola Mansakunda o mel loja asiyata bake ni do jakande kende ala manda ko fanda ni tata jata kende ala fanda ngana di jonkinja tumanna nga leptano sodo ngana mam memira igama hibe simma ndedlat ko den fola antannu kutam yirwa men gedo ma fa ndefem fola non ko tege bari birin ko don tumanna leptano sodo gelle tumanna gada asodo da min dole akite ko tay president Barrow la wato president Barrow wato mbe ni marala mbe ten mbe jayla ni mototo ni tata jiola fannala honorable Musa Dramé ay bo holo men
men sindura kono agada bol be sin asiata kenga be tuma nada mandama tuma nabani ay bo hol basing ala go orange gi aya sim brighten da ala sigi so ko brighten di duna be sinji ko le afu duna sura wa di na man ka brighten la o ako man ka doya adi kembane agriculture fanan agriculture kunum de ku daru ye bo holo sing da muta dingiri ida bolin so dingiri be ali be minnale ida bolin so dingiri be ali be minna gamin sugunga min molbe minna sugunga min jiko ada mare munga min jiko jimbi o problemo ken problem ko botale dingiri ken kanje be dingiri yo excellency ila man takunda an government ay gadino lo ada gadino ni sigi lu tuma na kono tuma na yere kulari gadini funale be lo ka kulari gadini funale be lo ka kulari o borin ko laje badari gadino membe lo kanje hani timbali membe susoro la ado badu ni be kartala jele yedi landi bu ko do ani la de nanolu ado de nan yedi la gadinol jibo ni gadinol ko sifale be saja kunda yo excellency yemen ke tuman nan goli angala ibe nyatuma ngalonde ida wari adu ayem na balwo falin adi ho ibira ges e halaku nsa ko di president fo sinin ina kolle jema ko mtaban nola o dalilo kamala ken kamma mbe mo be ni mbare e wa sere suna wa mal be tendula mal jayila kana diamo kumva wala mun ti kombe political kono wala politician wala ngel bu politician wala ko ni politician ni mo man sa kunda la silole bari ngel bu politician wala ate bayino la aranta bayin fonga politico ke jang wala politician yo excellency tumandan kol ko iparete yele already yaro serum de yeni yaru last election ngo 85% but your excellency nginang nothing less than 90% ni wa intumanna ngola hido tal mo fanan kelal your excellency tonya nsila irwa ko fo ate bannola bari o be nyaawnya ngakole akodol so ato ya nyaawnya fon sidani ni la man sakuna your excellency ina ta silo menda wala mu tinginjo ya bu kuma silo nin silo musira kuma balati no botaje your excellency badari kata kulari kata pirai tenda kata saja kunda your excellency nin musilo di men kuma lefta yemma ko no botaje sai mbe lefta men nadron politique wato sita yenna politicien ol makoy pour ningama nga lahido menta nsasindino kondona majority leader abaraka ba ani momo ndi beja assalamu alaykum warahmatullahi aduna ko dura wala sakata nyamale abaraka bake honorable Kora ajamiti noari honorable Kora sanying badingol ale jamami be mo loren tema ten kaw kebe ga sikina ngane de kundu ñunu musolle timini ya lonko yenna faale soto man sakunda e bunda min londe musolla ko wala woni arunya yigara hankita man sakunda ga wala ko be sigene government kay ika famille ko women enterprise fund gati ko benda women enterprise fund honorable Fatou Kinte la nyato ko ya ministre kundato Kinte kananka honda ministre wala kay masakunda sango sang aka kodo le bondi pour ka musol ma ko yalla ene to komena ho kasira wala ya garunde ma yo opari bari jondu opari bari joni yirigi musukafu muwa kampille yarin kaw wolle ma ko ro soto kunyanda demande ngida musol min yalan koy be musumu kafo kono atata ko wuli fulat kemenani ani musu tannin kele ya garu be no ga daga ujunu hille kamona gade tamwa do bane wokola dun ko do mi yalan koy badile la
iga asibe kinnia wala million killing kendaga million bane wuli keme kononto wuli tallulu kamo kabi ujune tankarage ujune wolle be lorinten kunyan chiki kundu woto pour ka wodi cheko dila na ken cheki kinnia His Excellency President Adama Barrow His Excellency President Adama Barrow mbedan la pour yo bunya dila kaironi nemo baro ay gaita kaironi nemo kudande wol bana atola jamane kunganjo His Excellency President Adama Barrow o kuni o sage alora kuni ani minister men be silo ka nge kondom baake sakaranto minister men mu URR di ngodi honorable Musa Drame ani honorable Abibatu Drame URR kolon cabinet minister lo nge kondom baake adaro minister sura kilenga ma wala kasukuni sakati minister de gani basenyi nyelle menga kengani Alhaji Musa Drame do Abibatu Drame wala kasukuni silengi kotanga nanna governor kendo kondom membi jang governor Samba Ba nga kondom baake ongo prote no honorable Samba Ba wa kuni ni na sefol kondong ani alkalon mel be ñi mobilisation oke sewul de gay wala kuni aro de ko de sura wala kasukuni barenga Alhaji Boubou Dramé kondong ani NPP la regional executive menul be bijang anala deputy Jaguraga regional chairman Alhaji Boubou Dramé ando NPP stroke chomu manso kengalo adama Jaguraga o wakunni tumanaro kanto ganna député ol kondong député o membe tumanna jang ani député o membe kantora honorable majority leader Bile Tunkara ani honorable Kora nge kondong baga Kora wakunni ado majority Alhaji Bile Tunkara kaba hare no modan hakku ise URR jang e kanunde balle bi jang mel yalon koy be NPP o support kan membo ko Alhaji Saybo nga kondong baga Saybo Tunkara si adama daro wanda ngana disoro wanda ere igadan khami gam patike de mana ko habane Alhaji Muhammadu Ramendo bilede murene Saybo Abi Tunkara o kunga tinada bi tibiteko hatobo honorable Haji Baniko ani honorable Mohamed Sillange kondom baake URR kollom honorable Haji Baniko Siso odan kuni bumbon kuyana no masunu kuyana fula sodo yetta to sodo mi ala go manta kunda projet ko le adila imasa His Excellency kunda mata fide foti yalun kita ado pragda nani anna mansa kunda nakinya baruna holo gara wonna rice producers ma masin kula dila memo rice tresal di masin men ka manol de men ka manol tu mi ala go imasa masin kula ati garo ne hayra masini nikinya kuda ga maro ngolo presa baro mansa kunda nyande kenkini anani ga maro ngomi dangane imaro dampa kunda yo masin sifa sodo le Bamba kunda gara ke masin dambe akida excellency ko ino sadono His Excellency ko na debani hectar keme fula me ala go wonyanda ka do kule roof project ko de ba do kula wonde be juste ba ko na already pour ko ina la 200 hectare pour la mani sene dula ate ko na maro so dingira de gani kabo hinne tari ida ko nalo khidaro dia kesara ko na ga ko bi na joho kenga bolle la kinno gama undam ani kulari hectare keme ani hectare lul me ala go regional rice value le do ko ga right now as we speak gredal be wala farol konole ate kundam kamero ho etari sasa na dunanti akembo kwendi barande so be lura bonni kunyam pinna ken ka bonna sasa kundam iwa greda ni harano ho niga harake ko niga tembe ni mo excellency ka mo sa do me keneba abe ni tundo le bejam hectare keme fula dalulu won bana abe tenda abe newspaper dole ni tenda ko dala contrat ko sayda wala hectare keme fula dalulu nyanda ka dogu ate keneba kantora agara kabo ile etari ken ka diga me na kaitinu kamma ken na jiro bravo ina ka da kontara kinda bardi ina ka ko lengo ande ila project kuna ma road project anyanda ko dogu ci ba ke dampa kuna de limbamul ata kinni ngol ken kitare to road project ke an ka dampa kuna de limbamul kindu na bardi na ro dibide way gadinol kodde janne me ago gadin kudolo ni be dogu ga nyin tundo do jang do be koyna do be sare alpha do be kulari adole fundi denna gadinen khibaren ko ho da sare alpha ho koyna ho kulari be ga be man sakuna de bekini excellency do be badari ani saja kunda excellency ato badari ado saja kunda gadini nyal kuntu do le di meli ala go ila man sakuna le ba dogu ga kuma soni gonna nyaay amman sakuna ga gonna kero de barni na timman be amala ya ni dula be amala do bori ni dula nga dolo sare mama nga dolo dampa kunda o be kera nyina sama de ko tammi samarana de ga tammi samarana ga tammi somni de sare mama de ade dampa kunda ora dingira ni bare kundi excellency be am min di dula nyin tundo do ila yamaro kan dingiri la bo holo akuma sene le kulu aduna ko president daga nanya mariam dingiri bo hono no ora do daru ila yamaro kan ni boda dingiri nyanda gara kebe kunda kantora onda giri dingiri wotalle kantora kebe kunda nyin ani do jamani jama ila man sakunda wala ke nyin tundo kan nyin sawo ko aro bonni
ade anna to amman sa kunanda kenya da bari joppa ke jamane golli kabe do golli excellency do ko menge engrais wala podo ani traki dol ani seno bunda ni nga konde jansu be kulale ati president baro gara gollu do do wala ta do lenkinara kelli traki da nga ko binde masinaro gollu bana ora to na konta golli sire bari anna to nanti wono ra ille nga karene excellency ni del na yu arab ko ko de kuma ko adu de on fola ja bare labda yu arab ko dani la ko kini la ministry of agriculture nga pada da kile so ja wala engrais o men ka findi na banko kan kada banko do kan a jama nga pada so yu arab jam ba dani la lege engrais wala police odi pour engrais se gambia se de la nafa apoda kebe kono on ka politique ndiga me kono baro ganari odan timbaro ba agriculture kara so en ko bollake tabanne be odari dini jamanu no munda na duna atai tabanne ke karabanen subaka agate no ta galen jamanu bagi hakan sabula oda kyanya ga nyana tamane nyammen suna nya de mandara ga oda nyi da ko sindana woni de ma ke sabula na ka do imena hana jamanu ke nala be kondo e nimbara NPP la structure me nyin doko ke ngal kondo ngal nimbara na politicien on nelbe yuara ngal kondo ngal nimbara e famal Sénégal to ya kam ki secrétaire abarka e doko men ke agriculture haji bay ko siso aya ko kame yiwa kollo aya ko mo be daga kana daga nyani ko ami ya ko jami imbo hana ami bo daga ko mo be salundi na alkado ate salundi de ko be anana dimbate adi dimba yancho ko president ko sa ko dum ati la president na gamenya jandi gi bingai sa ko dum hinde ja awayere awoma ayere yo excellency kuya ke mafia president na kenya ma honga ngana kinye no bodo je tengara dangi nema tawango Senegal kenna Senegal ya ota odingira kei yo excellency president ona konanda o wanyagana ila sefo anse hu na invite ona invite ay wala invitation ono agara invitation kyara kuzu afera siri ngana awata umire lafta adam mayona ola yanari aya e bulodi no anari president baro kunya dana me kuni diaspora chairman lamin fadera afare mo sai kulo agara honda kini alaji kora lamin fadera akala diaspora bela aya ni diaspora su ko ndangunina MPP aya kala sami adanya sami adanya tumanna nyata ninga doron atikane katakane owarni chabi no kusu tumi kini kamannu oni kini kamannu ya no bada je kemana girno dola chairmanina wala mo president baro fana chairman president baro ime chairman alhaji ibrahim sanya ni ranna ta makka yiriga ya kala daga hijura aka kontanta atonya gali asewota anala fukari abe ay ba dulo le tala ala jakachelo sugonga bari pour ay fare president baro kontan antina president baro nya garenya ke aka ni situra ba soto na kita president baro e kembe de ba o manke bati bo yo excellency ila chairman o aka kontanta baki chairman dinga halu no bada je kemana girno ako Musa Drame ati Musa Drame honorable Musa Drame ati Musa Drame ay sako don ba muta ala jagera ga pour ka dia fanan kina hay so walla bu ke baro dolti merbe mbulo kono jang ko kitendi alaji kora ati alaji kora yo fane dunje abaraka bake algaya abaraka ikanga sonnuari Sanyimbe menkela oga hide nyana sasa mbe diamula do men kumandila oga sana be hide sasa wolo minister mi alon ka be marare man sakundare wala ko wala minister be ga barane local government ina silang honorable Ahmad Nkeba ay nani jamae kacha bismillah seni ba president Barrow he minister be fo delegation fof akonde bango president kondona president Barrow anala na nyoro munawo yimbe do men posito ya meeting kambe ne be kenyi min ba ha min jahaton ako modu de bana jambi ta meeting potende do modu be ke ko ndori na laje bana minga sare pirasu kono won ko nan mi do e bawdi he seeda akonna tenne way yantanda o do mandi mi wayri yido Adama Barrow fiyana din bawdi akon pa mata jela yo tande mon ko sibango president minga president Barrow ko din min bita mbaggu lamdo min sokku jali no nan mo fiya yo waro fiyana Adama Barrow akole mu man sakola jaloti si Adama mu ara mo yima akona kala aro bina le don kilo si Adama mu ara hala akoni ma aro bina diamo din bawdi nanmi o tawtanda mon Hey, waro fiyana dum Adama hasimin jayi meeting goddo ata hanna
min ngari URR min calmini parti NPP led alliance government min calmini yimɓe APRC yimɓe NRP yimɓe GMC yimɓe GPDP min calmini parti ji ɗi fof haala raɓɓa wonta ɗo sukaɓe ɓe keewi ɓe keeri he Adama Barrow Adama Barrow noon woni mbir amen te ko mbir mo dogata mo ditotako o dogata o ditotako jinmi noon sukaɓe ɓe jaaha ɓe mbaɗoya registre si registration o foti si ɓe keɓa carte ɓe mbawa wallu Adama jinmi noon kala ko ɓe mbatta kala ɗo ɓe potta yaade si waktu o foti yo ɓe ngar ɓe mbaɗa registre si ɓe keeɓi carte maɓɓe ɗo ɓe jiiɗi fof ɓe jaaha si woote foti ɓe ngara ɓe gotana Adama mi toro ɓiɓɓe sukaɓe Gambiyane président Barrow jonniɓe opportunity pour ɓe janga métier skill centre ji ɗi all over the country yo sukaɓe janggo e métier kala janguɗo métier a heɓat ko gurɗa Adama ko wawi ko o waɗi o jonnimon gorɓe o jonnimon courant o jonnimon l'hôpital uji o jonnimon school aji o jonnimon kala ko jiɗɗon poɗɗe ɗo foti dañde si ɗon jiɗi Adama kontina te ko mbiɗo andi ko ɗum jiɗɗon jeehe ɗaɓɓoye carte so ɗaɓɓi carte si en Adama darima de ko woni mbir meɗen ñande nomination o yo élection o huɓol ñalade si enen ngala carte noon tawi tampinan koye meɗen mi haalana alkaliji ɗi sefeli gobonoji ministre aji sayi gonɗen ɗo sayi gonɗen ɗo ko sababu Adama Barrow nden noon wona Adama balleten de wona Adama balleten de ko koye men balleten o woote si en tappi yo tappu ha maya pak tinne tertu o weyɗi on kolliri Adama onon jeeyi kono minen siyaran miɗon pari lappugo mon si Allah jaɓi oɗon ɗon mbiya 80% minen mboɗon gabbi 90% on jarama bisimilla abaraka bake honorable albarka hamadi ba baɗigol sañimɓe tembo min to moɓeɓe men batu kan wolom his excellency president Adama Barrow atelom commander in chief chairman OIC ayna nin jamaye kaca men babulo aya fo your excellency alhamdulillahi rabbil alamin 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 mbe jatima kontonna men mo gouverneur ana la député ana do kuñol ato jaati ko ni kebe gani gouverneur ali ko ngalle monso ni mbota je ñim banku flol la député li bi jang be kontonna wona girnona ni nokku ni député ni nere oni sokomi mbeñim banku fulol la sefol be konton sanundin alkalo ani alkalol mel be ma be jang mbal be konton mbe almamu konton sateo almamu ani sateo alfal be
ani fen nata ñi mitingol jang mbal be kontonna o kadi kangara ngari ke mitingol wa ko ni musu kafuke yugo do yare mbal kontonna o da ko ni na politicien on men be ñin banko kanjang ado politicien do na jamane ke no on men be maberi ñam men mantra maberi ñam be kontonna ude no ma dara ke ado ko no dara ke o isu na politicien on mel ya lon ko ibo ñin banko le kambari be sirin kombo o politicien do na griyere ko ko ke ni no hinya kam ay kombo ina ta jam pour kana mol faban ni meeting ro do ko bala ki jambe be konton ngari na lode ma golle nga no faban ni o ko ni hona ni kala tabaro wa ko ni tikenga ndewe konton no la killing o wa su ku ni o anda ku ni bane wari be korontori mbake mitino do be mbita mitino mento be korontori mbake o tintani bawno hayda le meeting tana isare place de ben ndefo la délégation na ministre bi jembe konton ikay yalla mo do wadi gali do be kungal ministre lu ka ho ci ko ni man sakunda do kulal melbe silo kambe be konton na man sakunda ko nyangano be ngadi mbatte nga su ko ni badi mal nin terol be mebe konton mare mundi men jawudi kanan be do garo wa ko ni akadanye kontani ku bati o danga ni nyangale ho hore alkalo jan sate o alkalo diamu to jang ay janna tariko fo kafa president on mel be tambite be nata janne wara alhamdulillahi rabbil alamin non defana sila politique anu de jang nsafa alkalo en gontanta bake pour kana jang ala meeting o diata ala meeting o tata nyame a diata mol fundita nyama mba fala e memurlan janne kotenke annuwa kon kana fo sanundin don den sa fo sanu ba fana wonati sanundede sanu hore nyani sanu ba nyani asalon ka fo ngadiya mo nyi moylen kontanta bak na tunan gora diga me kemu go nyali tai ndede mu yuardin kolle ato kunu yuardi na me nyai mbota yuardi le igini yuardi ya nguluto janne igoro era mente janne igoro era bari ni mu yuardi koti igana ni yuardi na mena nin nata ngirre president oti igana daga nya jamane mara tunga mu Gambia be la president Gambia sa president so mu Gambia be la president olti ni Gambia su president nyai woto nimbe do ko kala fana be do ko kala Gambia be le ndo gana ri golli no so golli jamane ke swada Fatmata Silla diamu ta jang atim Fatmata Silla diga mu yere akon ngakuma kilim fo atina diga mbane akonno ngafo molele ko ina ti soronda man futa menna wobe jele bari nde futa la menna wodi president baroti nanti makinya hay kenno ko ni bar nanti ibara inta kinya na hay kenda ni makinya hay ina o don safale ko alsake domandi ina ta gara wona nya honne ngana fisali on ma fisali ngana fisali safra do ko nyimbe continuer la on ma fisalo na tunan ti golle ke continuer na bar nin ko mbakala sina yati doro kana to nya na tayna hunga albe mbatandi lale andu masakunda fana batala hanin tan binni na kala masakunda ata wari momo ka fara nyimme ya sodo jana mfana mbasot la o kana ti ke ga kari ga kita tembare ngara kita nin sina ya fura do dorong tombire kana nya salon ko problème onat ala to ala presa ke ga problème ta kinya kilala do ko man sone ya ati bolle banyo do ko man ke kusone ari ngoti de manya hine ya alkanyin silol men na kuol fo ku kilu be hin gonno silo la kilometer o me alon ko wala daadiyata bedi kilometer be ton kolli ngani wolo million muang anin lul kenya ni tambile do bilu karagi dala se aso wolo kilometer o me alon ko daadiyata bedi ngana tunan dikille kebe ora dabar ni kenya ni hola aliyenga niaje sanji tallulu nyin silol bi jay man doku ngana wari tangarga sino ku kilu sa kay ma kolli esalon ko kule asabu de anna to anna nyaade woto kome o sabu idaga ken sabu wo kukilimo wole bijang hani sayi bani am binne sakano bari ndel natale o kuriya ndel la khanyo o ga sago na ferol o hero anin na hamol ado hanni anin doku no ado gogara bolle wole ni president dol fatandi ñor nyan kenyan do president kutumo me wala ken ndel ngamen keno ado galo kelebeta wala ken ndel ngamen keno kenyan do ka kelebeta sanji sayo kono gisino sagi sanji tallulu kono telma keno seni makata da barni ñine kera difference o ni difference nga
nini mo kanyanda londola akunin teti a fahamu teti a hani teti ala fero siateti ala sorroɓe siyaleti ni ñilla différence o mo wolti aliye sila wo sila fo jang abebe na hakkilo kono abebe na plano kono ando abebe do kulale fana abebe do kulale bari lafta menna nin do kuwol men keta ali nga wol fo ba folo ni nga wol fo ngana ñini ngaro bari ngaje do lota jang wol lafta men na yodron ne fo do kol men kere ma fo nga kuraw men be do kuja jo ba lota jang hani mo clip ma fo nga bo holol men be sinjang nga silal men be do kuja allo dal man ko mo be lafta ñi silo do ko lafta ñi silo do lafta ñi silo do ko hanin na kordal mo kordal men kono hani sa me banno ko hani bi momo ala korda ko fendo be mambe do hani ndefo ala korda ko do ko do bi je hani sa ma ban fo la bi je oto do ko be kelal do mandin sanu ndin jam fangoto jam nga karambum ba lo jam e tin classroom ngawle lo jam na da ko de toilet tang ani lulu ngawle lo jam tichal be la la jam buntang omo do ko balde sanyi tallu al mawdo ko so ni na dañi sa do ko jigita non ndo ko mo moy la bari ñimbe mol fisal tale ya je ka president baro ba jana do ku ka gireda be jana ay do ko dati jana say mol be yak fufu roti al kana ke fufu roti na ministre bi ya Amad Ba ati ministre ne Hamadi Ba ako niamo e fufuro atanga na mu hona ga membe la jibo kono ma do dati je ko yibe ga nganji bando la kenka do president Baro Ba la jibo le kono yibe ko jibandi al kana nyo fufuro ndiman la mbay falol ati kena ko bolja ngana nyai kena ga jibo hanim mesino la ngalla do ko le alla kana ramu ni na ko le nyada na le kumo men fon ko la moy le baake kebe ko na terin kana siri opposition dum ati opposition dum wari ka to ku yale lanka kunna to buru iko president Baro buka diamu iko nimbe sirim fam kata sinol ika nyen ko mo lefot bari mo membe sino ka mo men kata sinola o se yindo ko be kedo kuma kunta won lo wolti bari ndebu ko wolta moyde yalo ngo jomala lamboy altel mem munna bosti altel lente da do ko la nal ko mem mun deme wala kila altel lenta do ko o do be continuer pour que do ko kali ni o tambida na ministre men marta musol la kolla ministre be marantenga ya harunde manden kibare ngaro ya harun kibare na projet ko soto wala projet kinum kita musi wulu fula wuduno hilli ale musu keme saba alo tanni kamo sikisere musu tannani alo tannade ale mbe wolle karandi la jula hala wala kenya haramu ni jula ko kolla kenga o jula hala karandiro ken karamu de ko kolla ke mbe karandira karsaba woni haramu ni rasul sikia ni nge karandi karsaba woni haramu ni rasul siki ni watambida kodobe mol bulu million kebe million tan ni warawula na talayte momo ita julaya o musol kono banjun musu keme anin saba kanifin musu keme fula anin tan ni wo west coast musu keme lulu anin musu killing lower river region musu keme fula tan kononto anin saba central river region musu keme lulu anin tan ni lulu URR musu keme nani tan woro anin
saba North Bank musu keme fula talulu ani saba wolo musu wulu fula musu keme saba musu tanna kame million kene million tang ani worowula be nyin talale sorolom amanke juloti be nyil be tren lale be korodi la nyil be lale anu nyil be fana mu musol dar waso ma kama kemu ba ibo kuyu ka hayo idi ya rumba dia ninke o wakilta ñawoña ila feero warta ñawoña ni fano siti yetti ko siti ñin ko ɗo mo musol drontal oto albulo ko si ministre of gender namo seri baro ñimmu middi people toledi ena rim banko mol e kacha ati keni ke nalli jamanen toron jagata wala jamanen toron na masala wala en naati jankar lamoy kenyan dori to na teringa jambe be faali safer lalla ati yala su hakanya ni sahanda ranga na safeda wa gana saha nim muruta o gana daga nim masakunda bala dépense o kila masakunda gana ina bulen kimana kumol men be foda nga be tente su ka ko nona tame nga jube muni be keno la say bona hay hibe ani muni be keno la nyaato nga nyimbe safe nga be la nga plan nga na nga do ko bari sikko si news killing kam fo ale nsi alkalo fana na hakilo tenkundi ka bo Johnson oto ñi silo abe na silol kono le ñanta na la silol men do sanundin kol si wolong na kandu alkalo si wolong na kandu bare silol bijang ya bu basil lawol kata dingiri kata kulari ñi silol bebe na plano ko ñanta silol men do ko ko deng sa ya ñanta men kala ni mu moro la ti ni mu moro te la bun kono e wirdi ba muta nalta jumol to ali duake ñin ko do na ñi ngol be ñolale andem be jikirim ba ko do so la barnale duake sa ala sa sonen nin da fen so be fudal man do gol men kada ñi sañi dantawol kono na ministre manta agriculture a fole nin ko be lola janga o be fo jang ni me ke ko be lala janne bara man jare pour mo be konti wari ndel nga do ko men ke mo be nyaabe wala le courant politique o te woto de courant politique ta do bari ni lambo malta yalo ne malta na mamala fara yala na mamala ngani silol men do nga birjol mel do ngami dal nyaale wol be jele bari kuma clean na minister of honorable minister Amad Baye kuma clean fo nal pareta pour ñin do ko le continuer voter registré sono mina kan ale registré sono ke abe carte o soto wote lumo abe ta carte o fay ñim man sa kundaay et ça si continuer for 2031 ñin do ko mel bebe keri et ça si ñil be continuer wo fana mal fana responsibility bare nga kuma do moy modol la isa fo na police station o jam fatale ina to police station la teñani lunkilin nom election ot kota baane ko ci sedde sanyi lulo ko lunkilin sino kagi no ni kota baane ifana e time o tayo lunkilin o ta ndengam molje ka bona fo america kena serenga ga ki lima america yena ye register aga ni register ye muru america ana sa ga america election o si ko ci sedde ga ki yena muru nari ina ile ni ina carte o fay nari ko cesedi ite police station o bela sate o ton ko police station ni de ben ton ko nyai ye ko police station o jam fatal anta ala to my friend
ni moɓe kono kuula ni moɓe ko kuula fana e kono ku ngamira wala ñanta woto nin carte ta wato siita lafta be yela carte o ta ñine ma lakkidi kesoti même ba kendel alle président o sindi ñim banque musidɓe gonnuɗo min heɓanno on e o meeting waɗɗo URR ɗum ko sumon ɗum o meeting noon tawa hen woni tumanna e kantora ko ɓe weltare tan saabu gonga ɓe président Barrow hitande ɓe heɓugol tam yahugo yewtida yimɓe ɓen e remoɓe ɓen anda caɗele mabɓe ɓen daara kadi golleji ɗi woni wadde ma ko ɓiɓɓe leydi ɓe anduɗa kamɓe kadi ko wallitagol laamu ngun woni e waɗugol business e darnugol piiji ɗe anduɗa adda e ɓantare leydi ɗin haray ko wole wele e wentare pour yigol wondema président Barrow yeehi yiiɗi e ɓe yimɓe yewtidi e mabɓe haray ko ɓantare tan e ɓantare haray meɗen tori noon jaam wonɗo leydi ndin yo ɓeydo saabu koye ɓay jaam tan ɗum ɗo heɓoto hara jarama ko jokkoɗo men Fulɓe TV miɗo yetta team an on fof mi yejitani noon Samba Gueladio Mbaalo jooɗiɗo France mo anduɗa fewnoɗo himo Sare Talo tumanna jarama golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴi